kirarimba mira rani na batukuru kura 4032 bwana by SMS kre Twitter ni @motembeno 3 @waru TV #garo ya siasa together tukarande na mukadete wa mira nyambene mira sako tabe Moses lechoro Twitter na bere County ya Meru nebeleti woti buonde burabure ya waningare che matatu ida chita Nairobi. Kuloki county u nedrite to media kuongela kanya ko ribo woti pomarando ya maplot county u wamona kinyama ogoti yangi aitu media bomu nini wangavana Titus Tochu edrite akiwate murimo yo corona edrite witongethia biashara na bo county ya Meru ikedra ikirungama na bo kaiteno county Tochu nedrite akinenka shilingi milioni 10 kiri antu baikundi be mawathe kenda bombo chukire kaitene kaka murimo yo corona udhuri murioki na watu wa chionkoloki nimeka gita kuri ogoti kwithwa kithira muthenyo goro na ndi ndikwena na munini wa ngavana ne county Meru no Titus Tochu na ugite ba kuongera ntu bingi 30 nikenda mtoro tumbite kuri ogoti ethwa kiria no twana ndu kethwa kiringo baini mwankari ntu kwiji kethwa ikithira lakini in consultation with the governor wetu mheshimiwa Karitu Murungi na kulingana na mantu yari Kenya the moment no mpange corona governor has given exemption kanana ugere akuwa toja ne another 1 month para wataromba kura by yesterday interest rate should start accruing today tariki 1 April lakini gavana wa non tubora manto yakari bara wataromba kura goro to bentu kuinge date mangada te de April no te interest kana penalty sika charged baba wataromba kura to baromba bare by that time na tukaja na further directions tukucha kinya. The same case applies kiri plot rates na land rates. Amana bubu agwangarisha matatu idashonda ritaro tero Nairobi itethwa chigi togoti no ndukagite kaka yo kuonekana biashara ciao itegweta na mbere. Further to that governor kwaja na waiver 100% waiver matatu chireta Meru, kuma Meru weta Nairobi on to endi kuingi matatu grounded so to menyo barige anything right now so matatu chende cha Nairobi you gavana kwa na 100% waiver until further notice to temia kwa mangada ate the April no de kato kuma yoga yoko rugorwa so ito until further notice kwa rugorwa then we are going to make further announcement aroretia siasa na kinya biashara batigire baketha baikira mantu jogoti siasa ndukaramu bakoromba antu betu ba Meru ni tafadhali to utumini mantu ya siasa ndio ndio mitandao na hata groups cha social media na binambi bakiuga ati county ya Meru peo charge kinyandabo itarira corona uti mantu ya yo karekeka uti fees chiongelwa kana charges chiongelwa na thirikari county government in fact finance act yetu era tutumira kuma 2014 we just used the same rates so baraba kuoka bakwaria mantu ya urongo ote mantu yo karikika amana bubu sako antu baraba na mawathe benda kitumika kogwerwa nyuma kwa mukira muthithu jo mongana jo milioni 10 ire nandi bagatumira gukobithania akere munini wa gavana augite sako eti yake ni bagatumira kunenkana mbesha na inkuwa nyandira kuura sana na ntu twete kandire nabo ote sako enge PWD to kwa Meru county sako eno to kwenda kongru nanto sako strength ya sako ni numbers so to wetukana na chairman wetu PWD wana makarina na baba and board members basako tutorome tugere kurutumira members nikenda sako yetu yomba ukura then Meru county wewe pastor wewe sibo wewe MCA wewe MP county government kunaka barabia chio girichi alemavu wewe ni mtu kutoa tatoria alemavu no bakamata ubarete ke jamis barete ke lima bande ke vie bete ke chama ni oto sako tubanekere beso dheri nkiripotra Waiver TV mbitambu Murioki.